Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam jong ka East Khasa Hills Local Taxi Welfare Association haringkat ki kinhun ki driver na Giant Hills nangta na ribhai kila yengs kamban persha ek jingtmu ban pendat yu tiar GPS hagi kadi kamai. Kani ka kinhun hani ka sngi kala kendo yu commissioner ka tanat transport ban penpaw ka jingbom yahab ya ka jingtmu ban pendat GPS hagi kadi kamai lagi de ki taxi ni ki bus ki ba kamai tang hajan. Habe kran berkinong thok khobor hadian bekilai kendo yu commissioner U President ke East Khasa Hills Local Taxi Welfare Association uba Wandon Bok Jirwa. Ulethu baka kinhuan kebudian habede berka scheme tracking device kebela betha ke ministry jong ke sarkar India babarok ki kali ki deban pendat nagliang ke kinhuan kelapen kan maubiang ya ke ke bakila dap ya kran menshwa ba ya ki kali ki bakamai tang hajan light no ki we ke kinhuan keladawa ban light no. Ulethu ro bakil ajing mutru bakin sedang shwa ki kali sarkar nangta ki kali bashimwai daga sarkar ki school bus ki university bus hendai ke bas ngolingo kalong ba minsngit ho diang keladon ke jing ujo ni ke bon ke district ban penthamai ki kon omla namar ki ong badai ban pendat shwa yu ni utiar ke ba pen kendet ni ke genhuan bat ban wan pan jing shai mendaga sngi na ketna transport shu ulethu ba ke genhuan ke legentu ke office ban tho shaka sarkar namar ke yok ko jing ki trajala hangni kaya pher bat ki we ki jala hangni kam badai kata ka metro city ni kata ka nongba ka bahab ban kamai baro ar pusau kanta uba jirwa ulong baki he sarkar kila pentep bakin phashwa shaka sarkar bat menta shipor arpor kin penjen sur shwa yaki kali local bat ki bus ka kinhun ka yang scam bakin ompiang yakani hadian ru ka khajna ka bakila siu ka bunpha sakat nu tadi baki kali kamai kin haban siu hakapor bangidang yale ban kiu katana katano kamdon jingmut Lethu bauni utiar usong dor hapo ekash 1000 tingka nagbenta ki kali ki behe ka dor ka khamhe banbu yu uni tracking device ka bujing namar hangni kimle ka booking hendai ki shonglang yokum kta yu button ka bujing ki kali ka kinhun ke yang scam ban persha ka jingthmu ka sarkar shu uba jarwa ulather wating ki company kali ki bawan kamai spa daka baong baki company shna kali kila tip ya gani jimpin benan do usna maja apulai hendai balai ki dia ki kadi ki baklam device agjing shisha kila de ban pendat lang balban buat denti habede bakani banyakran merkini ki kali rem balban dawa pendat haki kam shongdor ai shu namar ka dor ka khamrem ka jong uni u device banyak ka kali wan ka jongi mentas ni hangni baru na sekretariat ni terterni budil habede bakani ka scheme jong kani ka tracking device na pa palo tha daga ministry mo government of India habire bagi pro kali bagi pendat yo tracking device te naglang jongi hi ni base ni lane ni stick ya kawai ka phang ka bang ni la ya kran meeting menchwa long ba naglang jongi hi ni ang ba ya ki kali ba kamai locally so lang bazar bus ki local taxi kilo ki ba kamai local ke kalong lain no kiwi ngingim tem mo ni yang ba exam nak cuma bat ni ada ai jengmut hiru ni yang ba lakono kono ba de ban ni kwa ban i to device hadu kono trekam yo se ulang bolong HSRP from secure apa hagin gobun ki benta mo tingi yang ba sedang suana ki kali government kebar kolong naki undertaking government bat kebalai nam ka school bus ki mo ki university bus te ka government lu kalau accept dia kata hindi ka baskong mo pag menta kalong balay ka da ba ni siya pilot hangni naru na jantia na boy kalang district do ka green new ka ba men si thok ding kaladon ka jing ujor na gopun ki district yung ba kili ni kot kinma yung ba hapendak so ki yung new device te ni so kendit kanya ni so kendit ni wanya kendo ni wan sem clarify menta hangni ba ngiyong ba kuno ka jingi kran ko meeting kalong kumai barka ba ki implement da kalong kumai ki ngiyong ba kalap tha na kalian ka government of India nama bangi ni po megalia hi ni hab ya po ka government of India ya habide ba punya transport punya ki bro tende ngapde ngong ba prasha ba la kuno ba na kalian ka office badan brom jofi lem ka jing thok sa state government kan le ai na ka ban pa jongi namar ba ka kayo kakot ka jong ki try jala ki jongi hangni kay pher ba ki jala namar ngi hangni hadu ka manta hi ni patlong metro city kata ka city nang kanong ba ka ba
arp sa kunta ka ni hab ya kamay kamdon ni kalong bakit brew ki let sinne step damir ki once in one kalong mag one times go one times come padbaro te ka ya pher ke gi te ka ya jingi kran jungi mentang ni kalong kai ka ba ni ngimpala ba nang manya pensai kamba na marba nakaliang ki office ni ki head officer ni ki ong ba ngin pha so government tama for the time being lani namta si por airport ngin relax wa ya ki ni ki kali lokal bat ya ki bos lokal ki ba kamai lokali ba kin la be berni wi ki kop bat ngin sepek bat hadian ni om ba hadian ru ngingim tra hidaban pandai ni ru tracking device namar ba ngin pandai ni tracking device hago ko kon ni hap recharge su ni tracking device te tangka ingin sepek mental ka tax jongi watang yu kasiru lolong pa khandai tali ki tax ke bangi hap si mo kaba kadang sumi ka tax extra kadang sumi ru kadai ka sticker tax kabala tax da kalian ka police department te mental kan tax biang sa company te si kanu tali su kan ki tax bangi hap si kata kali ka jinga ka bakra bahaya ni baramba ka kamai ka jiru mentam nado por lockdown hodo por menta ka musong na economic scenario ha kabri ke jongi tempat long kumbolong haki por mansua kanang ele menta musong no hapor benang ele ban kieu itan no kemudian semut hadu kan mentahi ke ba minimum kedai be hapok 10,000 kentah hajar sejrong si 10,000 ya kikelit ya kita kikeliret kan ya kita kelihe ngaso ka kamhe hi ka dor ka songkat kun ka kali ka kubik jong ka kali semua ban kalau bersat semua ban te kata ngoi kalau mantap hinbu ni kita ki berkat marni hang ni ngimpat lei kata city ke ba kipat ba ki ya ku ban yelit set reserve kedai be ka pat ba ki ku ban yelit da ka sharing system te mantap hinbu to tracking device manta kinbu ki button jar katang habasong ru lani habakta ru yo kong ta itu button ngono ben kit ya kata kawan ta nuksa manta pinwang itu kain kadon kali nyong perok badu hasting nanti kadon kam menang menyerap men personalem nuksa badu bitri tang pin sei bitri rum long teh habukot kora ya jenis dia pramani te naklang tumi ni yang skambet bani persak be ni tracking device mat nginum tre hiru dalili ru te pa persang swa demonstrate swa ye kelir jong di sorka ki amal jeron berhak ki amal jeron ki dikli kamai te persang swa naki ki company ko pero ki wan kamai spa ni ko salar ni ba kum maklaktif dia ka ni kum maklaktif dia ka ni ko order nadu usna marjar apply ba balai pat hadu kartini kisni ko manta ki di kali ki ba kram device ki dia kum kali ki ba kador hakbarem ki di ba hakador batmai kibran kibri ki bana sutiet ya kali men sisngi men arsngi ndai ta device padan ndai hajing sa ka central government kala dai ban pengor ba kita marka company ki ba wan kamai spa hang ni apa ka jala ka jungiru lakunoru kadai ban bot nanti ya ka hukum jong ministry makin pendak kembali ke company tata kembali ke kiwi company mah na ya jar kata kila pendak lupa te kan lakin banong ban tarsor yo pat ba menta menong ya ki existing kali ki kali ki bla rem nalo ki kali menta kala bot kata kasna menong ban scrap no ka kali menta ni pendak situ tiar habukut kham songdor tu tiar ban tu kali kedem deh kan te naklang jung tinggi persador ya kata government bat leng bahasa ka ministry bat kumjuru ki hapreng ka jing yakula pani ngiru ngi sebut den ya kata hakini kiski ngi sebut den na ka government lan ki he upsa kala ale am sya ya kata ik mah sukar on pada ba long in manta masok nok city kejong pat ba le nalon nomor pil adon uplet makadon stiker DTO wong bahap ta sa kerteng tas ki phone number ta labon ki security bupat bali ulo yo security sa ipa ka security ki jung ite ngilingi kamay man ta ka local taxi ka kamay tang mesong no tang na petrol tang kiyo hayo do kano kilometer hadu kanu dan kam ta security hajing san ko manong ba ka security nam ta pa penbiang is TBC mana ki lentik sengke kata ki security jung pa ba kani jim persa tu ipi habukut ikat balik utra gali
dem na kita ni ngiwan be tik kita kali ba kai ka bang nak liam jungi kita kali driver lu hapungo ya ta monsong no ba ka definition jong ka sang ru kala pa lu pang ta ma kalong ba ka welfare nak ba ta kinongnya ba di kita Hindi ba long ba ka definition jong ga sang ka jongi basulong be tangi ki driver. Dong tangi driver te kam don jumur hiru pangin ya keranya kata. Namar ba habukut driver te mentaunya ala samnya sur nilai. Bukut daga ngingi habon kami ngi kita. Kata-kata ba sang ba ka welfare.